Ganinga shi ozena Play Store o downloading go from mobile app noza kuba noyebonera enshongezi maridadi sana kabisa. Turi achai echabushenyi main stadium kubasa kubantu kwisi yaho as finals ajukangu asentikagwa nabaza kuba nabazana na Ibasco, that is Ibanda senior secondary school naku already anyakazoba ko kawaza kurebaho ababushenyi bineho upper hand kugira ngo bari omuka wano basa kuba no yireberaho abagizi nebinji omuka sorting teka kugira Ibanda kuba ragiremu okutina kugira ngo ababushenyi bine home advantage. You never know obiro bwinji wabo ryomuka okiraga akuzana kurungi akokati kugira ngo natinisiza abibanda taro munafu finals yona iwari ba team yakorofaringa yaruga mu group stages yaza quarter finals yaza semis ekaza finals ejo team obase kuba no gigiraho akabuza ejo team nayo neba ene amani minji munonga so nimwe ababushenyi mutaka basa kuteka kugira ngo nshuwa win echo kugira ngo muri omuka so niteka nico chamani ompirogu Rio Judge Jose niteka tubase kubantu buza ba coaches bagireho eva tugambira erinako ready. Yeah, of course tuneho kandi ba coaches kurga omashemera biraga ka finals zatubani tandikana nda coach owa team ryumuka, that is Saint Kagwa, and of course nabase kwa natugambira enshunga kwihatwarga group stages coach wa Saint Kagwa nchiriza base kwa nogira hi hanu uje kandi base kwa tuganiraho ahanshunga nko kuziri now urugendo rubiyeruta kurga kuri yo mu group stages kuza kwika hanuya urugendo basagamba ngo rutanguhi cause team zone zimbenye no mu kibenja Saint Kagwa zibere mu ba champions ba districts so nchimanyisa ngo group ina abendumu kurugwa mu district betanguhi omu group stages, but I play and nisima mukama ahabwa abasigazi banje because abasigazi banje they are fit 100%, tinyine injuries tinyine chi and they are good to go. That's why they have managed okushika our finals today. Now nareba ho semi finals game yose kwa musinga ishomero ya Kichwamba and mwatira gore mwe yonka. How have you managed kugira ngo goalkeeper wa team yanyu etebure mu gore mwe yonka mu tournament, because depending on the performance always, you know, when coaching staff change, so you expect a lot to change. So don't take us as a small team, but we have been... What after the petition? Well, it also disturbed us a lot, because we knew that we are going to play with another team, and you know it very well, because we use different strategies when we are going to play. So it disturbed us a lot. Okay. Yeah, and we never liked it.
Okay. Ogwen coach kuruga Al Ibasco, that is Ibanda Senior Secondary School. Abona ko already izoba babasa kuba baganira nitwe abatayaru West Television kugira ngo tubase kubantu kwisyaho enshonga maridadi sare kabisa. Abatayaru West backup the first master inyeneho amnywano wanje Rio Charles Jose kugira ngo tubase kuba antureba enshonga zenyene okuzira abase kuba nizitambura. Okay, indeed inshonga zino zitambura kurunjo misha iturugambira teams ni muzireza abase kuba nizitaho mu kishayi kandi atineho teams zibiri abaryo mu jaze ya yellow amwe na black ejo ndimo rero kweta St Kagwa kandi abaryo mu uniform ya white hamwe na blue bottom ejo ni team ya Ibasco ninga shaka kweta Ibanda kandi no bari bagiza kwanda kwasaganya nshongezi ayiturugambira ebi team ya St Kagwa bareta goalkeeper mweta Jordan alotungaje ogwenwe goalkeeper wa timu ya St Kagwa tineho nuwamanya Elvis ogwenwe defender tineho binobisha Andrew tine Nyesiga Gerard tine Musinguzi Iran tine Asimwe Ivian tineho Elvis ogweni nawene defender tineho Sekabira Davis tineho Alton tino Arinda Brighton Nkesi Gadarius John first 11 ya timu ya St Kagwa kanda benchi binakandwa naho Godwin bineho Mugarura Wise binona Sasira Yona binhona na Mugume Dennis bine Bwambare Deriki mwenda na Bamusima Ahabu kind of course coach no kwaitanka ambamweta agaba Collins na assistant weyo kwaitanka Mbabazi Grim ahabwa timu ya St Kagwa Beckham ejene timu ya Ibanda and but Omuri lineup ejimpaha na areba Arton yadeti ampereza performance ya man aho mu semifinals akokani insubira naho kugira waza kureba agorikipa wabo Asimwe Brayson na wabase kuba nakora performance ya mani awaza kutandikira imipira nke nyuma nomwe ombatirwe goal zinche aba Ibanda akandi even echoto cyabo nico cyasingire kuba nikiteba goal zitari zimwe na zimwe nindebaho captain wabo Mamoru kumaka Lennon anawe leadership skills omchai zibire zibonire even nico rebire team ya Ibanda eriko basa kubaneshka final yayo mu myaka eri kwingana nk'etano Mr Rio Judges nintekateka no mpira gwa man side zombi ibiri kandi tobase kubantegereza final wiso okubara base kuba baraba Mr Rio Judges echabasa kuba nikinsemeza team zone za petitioninga tine yarabaho enka Weldeni ankanyamitanga amashomero nka nganwa naga amashomero mingi because gasakano bateka hope petition no teka chi omuryeji final yo kushanga ngo teams zona izaza aha finals zibire zitine any complaint zazanisa abazani abatari mu bacuba of course turion tureberebi turion tureba officials bari bagize kwanda bateka imbere nunje munonga baramusi ha team zeze akandi bagize kwanda batuganira mba tuwereka barambuza abana no manya umwe
noshanga ngu ba directors na ba chairman na ba associations nka USSA bariyo bagenda kurunjo misho konka oshanga ngu maybe tubakumana amashomero konka ati tureba captains bari bagize ko barambuza mpora okwasa kwantumanya enshongo kuzironi zitambura na mnongo bwire nkobo kandi yishika ngu team eji ya St Kagwa yo already ryo muka it is St Kagwa Bushenyi High School no gutugura umurundo wo kubanza kubasa kwa neza finals turebera bashamba finals mako gwa hwire kashambo finals biza basandu baruzinga chikopo ahabwa team eji ya timu ikaberi welde ne basekwane basinga finals aho basekwane batware chikopo and yishukangu yo timu ya Ibanda secondary school binje bakwetanga King John Fisher ninga Shibasco jejo turene shamba finals konka hanu ya level ya region benshonga zibeza batakutambura kurunje mnonga ahabwenshonga zo kugira ngo mwe tubentureba basekwane barga bakarushohora mu chikopo ece namno kushohora umukota finals tureba mbargaho basekwane bashohora kandi ekibe kitakuteka humbera izindi kugira ngo zibeze rununji izoberi tuinaho center referee Mwetare mwa Gerald kandi na assistants be babiri that is Ashaba Darius hamwe na Muhanji Rashid bose kandi bateka hembera nunje mnonga. Fourth official is a guy from Fufa bamweta Nuwaga ba Felix kandi I think atina officiating akurunje mpireji okonto ni murebo muri ligue yihanga ariko officiating so Elizoba niwe fourth official. Now Beckham abantu reba ho team ya St Kagwa ngo tournament yone tebere umugore mwe yonka deno kashanga Ibasco babagiteberemu and actually kwiza finals ezi babasakano baraba omukutera penalty bahangura mpira goals 5 ahari ina akandi yo team ya St Kagwa yasakwane singo mpira gwayo gore mwe ahari 0 now echo nicoreka ki omupira gwitugwa Ankole and of course echo kubanza chabyona waza kureba nko kuwashobora kugira ngo team zona sabasa kubaneza finals St Kagwa we yagize gusinga goal emwe omurubusha anoreba ngo nabo bakipinga clean sheet team ebana bazana nayo that was team St Kagwa abantu bazana na team ya Chwamba kandi bagitera goal emwe omurubusha konka twareba even naba Ibasco that is Ibanda secondary school babasa kuba anabagwa makazi hamwe na team ya Nyamitanga bona bakora clean sheet oyire cyo kugira ngo Ibanda baraberaho penalties echo cyanyureka manda ga goalkeeper because saving 2 penalties omu semi final nacho atintu chibi munonga so ba goalkeepers bona nitekateka ngo babonire kandi bona babasa kubana bakora clean sheet oyire cyo kugira ngo aba Ibasco babasa kubana baraberaho penalties ornako already izoba nyo even oyire mecho kugira ngo nyenda tuyikirizinga Real Jazz Jose ana abasa kubana haba mu some a difference nitekateka ogo mupira kubasa kurara gwahwera either omudro gwagutahwerira omudro ndebe team ya St Kagwa ero kuhangura ogwo mupira that is full time konka hagire cyabaho nitekateka nacho ntuza kubantu cyakira so nyoni defend eine that upper hand echo kubanze ryomuka kandi echa kabiri eine abahagize bingi bona waza kureba even anishomero na reba barekura aba St Kagwa kugira ngo babase kubanibiza nabahagira abana babo even nahuraho orgamo Mr Real Jazz ngo abana ba St Kagwa ko bantu basimbura ayishomero bajya nkubara abateri abazani atagaruka mu ishomero so nabone mamanya ezo nentis of course Sharon zenda kurunjo misho kandi aba St Kagwa yishwe ngo it is a Christian founded school Msinjegwe dini mbwenu na Ibasco actually nayo kenyine rya Msinjegwe dini because nomanya King John Fisher kuko muri Ibanda nomanya Kereziye kabasakwane batwara kimwe yasakwane batera hembera nungi munongo ko muside ejo kandi one red teams ezibiri I think performance nungi bitkagenda kongera kubanyebaza banywanda banje mwena abari kuturebera okwe ombice kabitare mwena bimwe abari hano henyira abari mu Bushenyi abari kureba tayari Westira karitu mwe bari kwano sakwane mukikora kurungi munonga abari ko muri mbara siteyo ibintu byatambura kurungi abari ko muri mbara district bahagize ba ishomero rya St Andrews Redemption ngati zitambure kurungi nogama kimunywani wanje Gracious director munywani wanje Emma Redemption ngani nungi munonga bari kwana ukikora kurungi munonga nyirakongera kuba nisima abanyone banje bari side za Lyantonde abari side za Kazo abari ko side za Kiruhura abari kunuya muri Kitagwenda abari side za Ibanda muri yakura abana banje bari kushamba mpira na munongo muri Regional League KG abari side zokwe omuri Kamwenge banyone banje bari side Chenjojo Fort Poto Hoima Masindi really enshonga ninungi munonga kandi muri muteka muteka imbera nungi munonga mwe bari kwani mutikundira kimwe abari kunuyo muri Ashema mwe bari kwani mukikora andi abanyu bote babasakandi bazahare za Kasana tuzigire hare za Kagwa rather za that is ya Kasinga tubagire hare amashomero gabasakandi gakomokwe andi numugamba kibanyone banje bamitoma mugamba cyaba side za Buhweju mugamba cyaba side zokwe omuri Isingiro za Nakivarese izobere basakandi bakera bagarikayo abo ko benshonga zibatambure kurungi munonga mugamba ki abari yo kwe side za Kanungu Kisoro by the way
kuri yo muri Kigezi twabasa kwantura ishomero ry'abiki area Bishop Kombon bari kusinga abasakandi basinga kikopo cyabo kandi bakusinga goals 2 harizero basinga ishomero rya Kihi basakandi bihangure kikopo ayituru gambere bi ompira gwasakandi gutambura kurungi munoka kandi gwatandika Pirego kwa basakandi gutandika mjwani wanjari hanu ya tayari West kandi nyenda kongera kwa ni basima mwenda batiriho mukire nkaka abaryokwe ombice kapitali mwenda bukona basakandi baraba mu barakora mutkundura kimwe yakimukora n'ikirungi munonga konka tureba ishomero ya ibanda basakandi batandika bakweta sakandi tureba shot number 11 wa ino mpira Engito za referee nagira ngo habu kuzamba kubi neza kubera free kick wa timu eji ya Ibasco wajetinka ibanda sigaza katanka actually ni captain of course yasakwa na shamba kubi kandi tureba shot 17 usigaza katanka Griffin bamushambira kubi neza kubera free kick ya timu eji ya Ibasco mnyanu wanje kandogwe ni captain Enshonga zo zino zitambura zityo mpora beka mu mpira gwatanchiro mu gihe yahigura umunonga ntureba captain sigaza wakata Lennon kapi Enshonga jadire kamba se kwa nimbatera mu mpira mu kirebe kubasa kandi kutambura and referee Gerard yajangushumura mpira kandi mpira muringwa gutyo wasakwa crossing guza unboxa mitwe neza kandi batomera mpora shana namba 9 wa timu ya Ibasco nuko gwine bamweta Martin tureba cross impango kandi guza gwashanga wa timu ya St Kagwa yayo mpira muhango gwashanga shot 17 ahagwa timu ya Ibasco mabata Griffin mpira muhango guza mu defense basakana heading mpora shot 9 once again wa Ibasco mpora timu ya Kagwa shot 18 bamweta Andrew back pass gwashanga shot number 20 mpira gurechera goalkeeper yasakana ashara homwe captain rather goalkeeper Jordan yatan kompira mpora shot 17 guza gwashanga Davis no gwina line yanyiga pass line henyini guza gwashanga shana banaina wa timu eji bamweta Alton abakagwa mpira bakutomera ko kandi gwasakana gwita Piro kwa basakanu gwita mnyanu wanje aria kuleba tayari West mukire nkaka nyenda kubebaza of course mwena batugariza henshonga za bad throw tukatwaje binjira hanuya konka mshaya basakana jigarira hanuya niziko bwiro bwe kumebira na mukaga ebuwe harukutabi kompira aria mu club ya Arsenal akanda twasakana bigarizo bankeri shot 11 aba Ibasco kompira gwa muguruka gwiza gwashanga kandi machua habwa timu eji ya St Kagwa mwetenka Levis pira muhango goronda kazungu katwa tewasakwa nagufuna ntureba timu eji ya Ibasco bashamba barkwetasa sha number 3 mnyanu wanje Beckham enshongo mpira gwatanchiro mugiya mudakikeza abanza nkompira guri mugiya and in fact bona ni ntekateka possession bachari 50-50 waza kureba side ya St Kagwa that is Ibanda abona bachari draw 50-50 umupira possession abona ni ndeba kangu bachari 50-50 side ya Ibasco amenangwa na St Kagwa jase number 17 na isana kwa tamukache jase number 2 umami Andrew Elvis rather jase number 2 side ya Ibasco na isana shikumpira na sana na Elvis na crossing mpira na bakwata buri bajangu slow in side ya St Kagwa barumunu barumbera chimwe team ya Ibasco jikangu team ya Ibasco na kugirangu baraberaho penalties akuza finals ezimpaha penalties ezirkwingana 5 omurina kandi nabo babasa kubana barema mu penalty erikwingana emwe abanyamitanga penalties ezirkwingana 2 baziriya mamandazi bizana batari kompira captain nibiza nibateka mu side za Ibasco saya St Kagwa Elvis na isana yao kunjo mnonga captaino Elvis dipizana basana mukubi aba St Kagwa jase number 9 mkuroro kumanyanka Alton na sana na mukubi jase number 3 side ya St Kagwa umwami orkumanka Hirare mbamsana na mukubi side ya St Kagwa nindeba ho abashaho baba sekubana bata umuchayi St Kagwa nabatunga mu injare aho central defense nababona mu injare mkuroro kumanyanka Elvis nabona mu obuta side ya St Kagwa Elvis chari ahansi side ya St Kagwa ijikangu Beckham the sports master nyine Rio Jose tubentu kwisiaho enshonga ezimpaha achai echa abushenyi main stadium batoreka team doctor harumu nacheza kukanaka Elvis na karuka kurunyi mnonga omuchai referee na jati shora hero banzo terere nywa twizi
base kuba noterera kuri minonga Mr. Real Jazz Jose tinkumanya umupira gwemererero guta aside ya St Kagwa amwe nangwa na side ya Ibasco no manyangu umpira no b'Afrika kandi wano reba nkekiri kubaho no manyangu umpira tushambe mwe na man gone minji no wagize ko basindikana konka nkito zirigayo ngano of course nka final nzibakinde kwani kibaho ko bantu expecting kugira ngo team zomba nzibandi zana zine egendero almost nicyo kimwe Elvis nice na raba right Elvis now crossing ko mupira rwiza hel hasadi ya St Kagwa no babona golden opportunity Elvis yabasa kuba nice natera umupira hel jase number 7 hasadi ya St Kagwa Elvis Mr. Real Jazz umupira gucyari gucyine aman minji hasadi ya St Kagwa teka ngu aniteka kugira ngo oba no kujya bari yomuka is it na wano reba ngo team zezibiri kugira performance ko batandika makoreka ngo bona bine that game intensity numanya kushambo ine kigenderwa ningashi okwana uzana kumanyoti ine kindi kwenda like a final has to get an intensity and of course buri mwana ko nayo reka ngo nayenda kandi St Kagwa they are playing confidently ya Ibasco ya barumba nebo reka ngo nabote batinire still ne reka ngo tebatinire kandi nshonga barumba zitambuza kurunje munonga batinde kubuzabuzi bakona Jordan goalkeeper na sana atandika goal kick the table defender side Basco just number 6 omukuru kumanyanka rather that was Ansrem aside ya St Kagwa upira nibizana bajangu and throw in yokushuka side ya St Kagwa nibizana Basco mpira nibarunda just number 9 Arton na sana sharo mutu na crossing umupira gatemba mama nyabo kuganye aja St Kagwa missing a chance referee we yagambire ngo mushaya abarinzire yari kuri yakumira byamere yashwekire no kweshweka na branch tagitireho neza kubera free kick kwa team ya Ibasco konka heje nayo yatanga kubandi batinda tinisa bagira ngo mbwene ubuto asimburira ubuto atandikira ejo ngatura twazkwatamu konka bagira ngo gikwateho kwereze ki kwereze fire adibisani batoreka goalkeeper omwami orukumanyanka Brayson side ya Ibasco Brayson arabuna gamba na referee tinkumanya obahaba uche Brayson harumuna gamba mu rather na goalkeeper Brayson arumuna gamba una referee harumuna jati opira basakuba no konchira enyuma that is the center referee of today's game harumuna jati Brayson tinkumanya wajiramu emicho mibi Brayson harumuna kaya na referee jukangu Brayson niwe goalkeeper wa St Kagwa kandi nindeba jase number 3 side eya St Kagwa rather eya Ibasco omukuru orukumanka Hirare harumuna za kutandika goal kick na sumuro pira muringwa munonga rugwiza no crossing aseta ba St Kagwa nabachanga jase number 14 aside eya Ibasco jase number 18 aside ya St Kagwa jase number 6 na isana kwata mpira jase number 17 omukuru kumaka Elvis isana crossing mpira na ronda Alton na kaga mukache Alton na isana sharo muntu Alton na tamboxi Alton na crossing mpira Alton no mpira ndibisana bachanga haba Ibasco nubango mpira jase number 2 na chirapura na Jati Junior na Jati mpira kigaruko wa St Kagwa omukuru kumaka Iran jase number 14 na isana kago muntu ari yo central defense na kago muta Iran ndibisana bakanga jase number 17 na St Kagwa Griffin na crossing nyando mpira ndugusahel St Kagwa rather Ibasco arumuni bageza kuteka performance ya man Mr. Real Judge Jose konka atandure mu operational angles team ya St Kagwa mbakoresha side emwe niyo nshonga habwachi team ya Ibasco bine kwegendesereza munonga kuri yo mu wing ya number 11 abukuba niyo operational area ya team eje ya St Kagwa mbwenu bine konjera mu amana mnogo mu kudefendingana mnoga na 2 ahagwa team eje ya Ibasco aine kubona iterezo musigazogwe ahagwa team eje ya Ibasco ine kubona iterezo turebaho ikito zargayo kandi aba St Kagwa bagira ngo ahite tukariya munonge bitoke Ibasco ntomanyangu imwe mu ruga kuriya uko kwe side za Nyakatoke here are asadi ya St Kagwa nabargo mu katwe disaba ke tarengiri no hamanya sazibanda ibando ko no achenga jokwe na kutebeza imanya za kagongo kwe kandi kagongo kanhokwe okay nhokwe hiba kurega side za rengiri okwe kagongo Ibasco nhere kurega kandi yo St Kagwa niya hano mutawuno bushenyi mbona wagira ngo nabaha okay Lennon el capitano asadi
ute dati St Kagwa nibisa nibakwata mukaje Elvis na yachiro mpira munuje munonga center Elvis na tambura akasigaza kinaman Elvis na gona imuka Elvis na sharamu tanu ya Elvis na izana sharamu Elvis na crossing umupira nibateka mu mutwe enshonga zino zitambura mpora mpora kandi zityo St Kagwa wano what a brilliant finish Darius Nkesiga asadia St Kagwa na izana wana goal nuju mnonga Darius Nkesiga asadia St Kagwa what a header Darius Nkesiga asadia St Kagwa great effort from every just number 7 Mr. Real Jazz another goal of course heji ni check up ni musimuke baba chera St Kagwa ya chera eriyomuka no manya na kugambire home advantage matters home advantage onako ready zoba St Kagwa biacha ine kane shonga niko ziro zitambura kurunje munonga mwana wanje ari yakureba tayari West irakaritu throw in Mpango gwiza gwashanga mnyani with captain abwa timu eji ya St Kagwa shana batena abwa timu ya Ibasco asakana kurunje munonga shana baten abwa Kibasco cut back it can tureba shot na 17 asakana clearing Elvis eta cross Mpango konka yampereza gunanye shambe ho kurunje munonga tuleba Lennon agure captain wa timu ya Ibasco naje kwa naza kubana skompira abayibana bagirango mwimuke mutereza mani abayibana bagirango mbwenu enshonga ziti zo kuzanya nyakatoke enshonga zatambura kubi kireke izobere twasa kandi bazaho ahacaci izwa ngiyere sande ya mataji izobere yenyini ni sande ya mataji abayibasco kirebeka enshonga tabazayo ahacaci kushaba kugira ngo finals bazitereze kurunje munonga kandi ko kutkurebe shinga amukire nkaka wanure performance abo timu eji ya Ibasco nibakoreka ngo bacenda turacyansa na batene kano mpira gwa gukira off target gukira kuri higuru na kurata na gushanga nigata gushanga final mpira gwarenga throw in aba St Kagwa it is a throw in aba St Kagwa already by Bembiro mpira gore mu harziro referee najirata pana wajiza kwa no iba garika yenyuma referee yagira ngo tugarike yenyuma twase kwa Teresa mwebare munonga munywani wanje we na hora ukurebera ta West mukire nkaka mwebare kwa mukora kurunje munonga Rio Jajo Zen hanuya na Beckham the sports master ntubandi kusembusya mpaka omajingo agashaha
atura se kwantumanya noha omuhanguzi ow'ekikope kya Ankole kandi uko nagambira mupaka za Premier League nazo zigenda kurungi munongo misho nyuma baje turebere mu some kind of changes ahwatebo Man City erjase kwani hanguru muzando gwa goals itana hari ibiri bakusinga timu ya Crystal Palace hari yacha Etihad Man City egarikira amasiko go kugira maze kuzo mu kikopo cya Champions League banywa kugira ngo bizire basekwana baza mu mwanya gwa kana kandi zoberi Tinaho club ya Newcastle erizo kwa nerita na club ya Manchester United still Newcastle kera hanguru mpirogwe neza kwa negariko mu mwanya gwa kana izika mu Chelsea na nerita na club ya Ipswich umupaka nzozi mweza Premier League mwenu enshongazo ziro zitambura kurungi munonga baremba sindika messages ntuzireba hano ya X handle yitu mwe bariko mutkunda kimwe abari akusindika message ya Facebook mwe bariko mukikora kurungi munonga sigara no sindika prediction ya ninga sentebereza ya muzana kogu otugambira nshoko kuziri is now Ibasco once again shana 16 abatiwe jakagwa bano ha cha chance yagenda chance nko yagenda munyana wanje ari kureba tayari West Mukire Nkaka Sekabira aside ya St Kagwa barimo bateka performance ya man umukuru kumanya kankesiga Darius tase number 16 nuwe achatiro difference the only difference hanuya amupira ogwa St Kagwa bakuzanaho na team ya Ibasco that is Ibanda Senior Secondary School Ibanda Senior Secondary School that is Ibasco baturuka goalkeeper Brayson hayemerire goal kick that is Brayson nasumure chipira ibisani bateka mu mutwe umukuru kumanyanka jase number 9 that is Humphrey ibisani bakwata mukache aba Ibanda bagarekana baburo mpira Elvis okwe Arine jase number 6 na changa that is side ya Ibasco ibisani Basco mpira barunda Elvis jase number 7 tagobona ibisa barunda Sekabira nakanga mukache aho o midfield ibisani bango mpira bajang throw in side ya St Kagwa Basco omupira munji mnonga St Kagwa that is nani other than Sekabira Davis nawe nomwe ombatiro performance ya man on midfield that is just number 17 Sekabira Davis just number 17 bineho Asima Vian just number 6 aho midfield trying to coordinate well Sekabira Davis amwe na Serunga Elvis omupira nukwisana kuzaheru referee na chati a corner kick aside ya St Kagwa batoreka captain omkorokomanka Iran jase number 14 Iran Kazungu jase number 8 aside ya St Kagwa hemereye kurungi munonga corner kick kando teba kumanyanku no mwe ombabatiro performance zaman aho semi-finals Kazungu jase number 8 that is Kazungu Brighton Miriam corner kick na crossing omupira kurungi munonga corner kick nabateka bamutodi bizane betase nabasindika mboko referee na jat offside nabatoroka jase number 6 aside ya St Kagwa omukuru orukumanyanka Vian asimwe Vian referee na jati harho offside omukuru orukumanyanka Brayson goalkeeper Miriam kurungi munonga on free kick Brayson na isa na crossing omupira no gusara center right bisana bateka mute St Kagwa jase number 17 Sekabira nibisana bagumana jase number 2 amukuru orukumanyanka Brighton nibisana babona omupira jase number 9 asaiza St Kagwa nibisana bakora mensho be omupira nibisana bakarenga jase number 2 nibisana babona omupira Elvis jase number 7 pira dukwisana gumusiga nuguza hariya throw in nibakwata mukache aho number 2 asadi ya St Kagwa Andrew nasana skakurunji munonga Arine nibakwata mukache umupira nukwisana kugaruka aheru aba St Kagwa bachaine throw in bakusana na team ya Ibasco bachaje bembire call eme omrubusha batoreka mukoro kumaka Andrew nazana skompira bagureko umupira nukuza goal kick Mr. Real Judges tinkumanya umupira sofa iwe noreba na side neha irabase kuba nesingo mpira okurigire kutukurebesha his performance habwa team zombi tukabase kwantu determininga no muhanguza bukuba team zombi nizikwereka ngo nizenda team ya St Kagwa already bebembire ungana team ya Ibasco nayo kenyini team ya Ibanda secondary nayo tekabase kwa necirgamu team ya Ibasco nayo tekakirigire mune kwereka ngo kintu necenda kandi tayine nshonga kegira mnonga twantureba okore neje kwa nerumba musigazi ka junior musigazi nkalameka bari baje kandi bateka imbera nunje munonga abasigazi nkaba Griffin bari baje kandi bateka imbera nunje munonga aba team zombi mbwenu tukabase kwantu gaba chikopo nikiza hininga shi no muhanguzi Mukire Nkaka ngitoza argayo refadi ya tugumiza mu chat 17 Sekabira Maita Elvis
Elvis habwa timu eji akagwa Elvis back pass kwa Shangoha bamwita Levis nompira eta cross impango gwizo box gwizo kwa Shanga goalkeeper sasa gatanka Bryson habwa timu eji ya Ibasco mpira nwa gwine pida muringwa za kwa Shanga namba 8 habwa timu eji ya Ibasco bamwita yana kurunja mbisha habwa timu eji ya Sentkago mpira jirango amtera ka full stop ngito za refa yaje gumiza mutaronsho ngayona shot 14 abwa Ibasco yagutomera hugwiza kwa Shanga Lennon pira gomisi kandi gwiza kwa Shanga namba 9 abwa timu eji ya Sentkago. It is now Alton nompida Alton for Sentkago Alton asaromba biri wasatu wano mama nyaba tugambe refa lagambe tugende refa labiganye here comes Ibasco refa ajirangu omshaya bakumire referee ajirangu sha number 8 abwa timu ya Ibasco bamweta musigazogo bamweta Martin ajirangu yabakumire Martin yabakumire mnyanu wanje harukirizo mukire nkaka kandi adakureba tayari wese karitu bitkandi yenda kongera kwa nisima abanywana banje bari bagize kandi bateka comment zabo X handle abari ya Facebook bari kwa muchikora kurungi mnonga bari kuturebera Afro Mobile mu bari kwa muchikora kurungi mnonga abari ya FreeToAir mu bari kwa muchikora kurungi mnonga abari kutureba YouTube live mwe bari kwa muchikora kurungi mnonga of course mwe bari kwa mutkundira kimwe abari kureba akandi mukurabira amkutuyitu StartTimes abari Zuku abari AZAM Sports School Sports Association kandi hawa Ankole turyamuzana kwa kamaririzo ningashe twakwetanga finals ntureba enshonga zino zigenda kurungi mnonga kagwa ne baragoremwe ibasket kirari 0 ecwekane cyo kubanza kandi referee najirati okusamba sitima tushikukiriza umupira nkogo na mnonga tukumanya ngo ni finals nakweza last warning ninga nkushohoze hey taronshonga kuzando mpiri zoberi shambaje ninga shinkushohoze kishayi manyo wiro umwe umpira ndwetaga discipline wote discipline umpira nkogu enshonga nizitambura kubi ne free kick abatimu ya Sentkago bitkandwe Beckham yagira ati kare atore cross ivango karigwiza gwashanga tureba goalkeeper Galain Bryson yagira ati nanyaka nakanje mukampeka kwate kandi yakajaka Jikangu omupira Sentkago echaye bembire a team eri kumanyanka Ibasco goal emwe omurubusha that is Katas of Ankesiga Darius and batoreka captain omukuru kumaka Renon na isana tera pass no jumnonga na ronda jase number 10 bagaraka bakumuiho omukuru kumanka Vian na isana tera pass na Sanka Jungu na Sharomu Tsanuya na ronda jase number 9 omukuru kumanyanka Alton omupira ndugwiza gusahero Alton jase number 9 asadi ya Sentkago barumune barumba abasha bari yakoro koromone hanuya no shote batugarira kuri umusaurini soka batugarira umusaurini soka bashahara inaha mwene nshonga zino zitambura kurungi ninjirangu yiwo ryokwe norobo koromone ba dribbling ndamusharamu ya hamugira ati mwene yo tokaryaga nyonka ryensere no manyabibanda bo abibanda bakariyensere kurga kuri hari reke numareke jogeri hiwo kumuri kitagwenda mwene bubakariya hansere abayibanda ensere no manyisha na kutebeza yo to kumanya rimi ngoro nyo nindi ensere ejo nibanda manyobo na kutebeza Jazena 5 Lennon na isana ashika omupira mu nkine bateka mu muto Jazena bate na isana kwata mukache na cross go mupira goalkeeper he's there to save omukuru komanyanka Sentkago Levis rather that is none other than JJ that is Jordan asadi ya Sentkago na crossing omupira ndibizana bagarekana bakwatamu that is Shekabira Elvis ndibizana babona omupira Jazena 9 omukuru komanyanka Martin asadi ya Sentkago Elvis isana bono mpira 18 Sekabira rather that is none other than Andrew watire kana mbibiri asadi ya Sentkago kanu batoreka jaze number 2 Brighton asadi ya Ibasco
na crossing umupira central defense Beterize Gerard na isana yihayo mpira Brighton that is Kajungu nibisana bakwatamu aba St Kagwa nibisana babona umupira defender na isana changa jersey number 2 Asadi that is Iris na sana na Iran jersey number 14 captain Iran na crossing umupira muringwa na isana na jersey number 9 umukuru that is none than Alton mpira tagushanga kurunji mnonga Araini free liner na Jirati throw in ya St Kagwa konka wano reba ho team zezi ibiri I think ibasiko bashamba system emwe mbashamba baruku defendinga papa siruku defendinga and ekichi kintu ni threat ya mani akwashanga team ka St Kagwa bine Alton bine abasigazi nkaba Alvis bine abasigazi nkaba Kajungu abasigazi nkaba Brighton abasigazi nkaba Darius the goal scorer no reba nguridi first of all noza kuhereza bari chance kugira ngo bakusigare bakwatakinga and the best way of defending is attacking ngira ngo ibasiko bine kwindramu om system na mnonga umucyaka cyo kubanza tunyana wanje happy ndira cross agwa tibo cya babona umupira what a save mama nyabo umupira guganye referee agira ngo ya offside shot 11 ya byama ya bamhana branch Lamek yagoje gira bagira ngo sebo ho byamire to simuko kamanya ngo rino shambo mpira Jordan yaho na Sadia St Kagwa umukuru uri kumanka Lamek yabasa kubona crossing umupira gwalenga calls 1 on 1 umupira gwabasa kuba no Grenga calls ntureba JJ Jordan Naisana crossing umupira muri gwa mnoga bisana bakwata mabaso tukakwa Jasena number 9 naisana bodo umupira every some mpira nukwisana gusahera bajang throw in ya team heya St Kagwa agarekana kwata umupira Jasena number 17 that is ya none other than Davis referee na Jirati mwashika kubi na Jirati mwashika kubi aside ya St Kagwa batureka captain Lennon captain aside ya Ibasco Nashko mpira kurinda mnonga Arain ndibisana bateka umutwe ndibisana bakwata mu jersey number 17 Asadia Ibasco nakango mutanuya na crossing umupira ndibisana bagenda ba Ibasco jersey number 2 ndibisana bachanga 18 umukuru komaga ndibisana baraba mu jersey number 2 na agenda jersey number 2 na sharo mutanuya haniyo box na crossing umupira going to be there to save JJ Jordan is there to save the man, the hero on St Kagwa's side.
banyana bitu aba St Kagwa Tira Davis ari hansi amwe na Darius bona bari hansi ba DD bona bari hansi nomanya abayibanda tinku mubaba batume bijere abo mbajirango if you miss the ball don't miss the leg that is abayibanda je slogan ya Chelsea by the way ya Chelsea wa missingo mupiro ta missinga kijere that is slogan yibanda erizoba yujuka ngo aba St Kagwa na kugira ngo babajya kuba rasingo mupira babase kubana barara chayi bacyagaruka kwe ayishomero ngweje kubanza bari omuka so nareba ishomero dona baryohereza bagira ati really tibine kubasa kubandi batutera omuka anda bane kibizana bagamba bagira ati really abazana ba St Kagwa tubatire mu obusagisi bwinshi twabahereza even nangwana no busente bwo kubabesaho atso atkubara abase kubana babatera finals ubase kubana murara chayi mugumeyo mutoreye okwe kwisha kwenda konka bangira ngo really team ya St Kagwa moa ba obis bagishagika munonga yes eza shongezo really neshonga nunje munonga kushanga ba obis bateka ha team kandi ishomero bashomiremo bakaza kandi biza kubandi batekaho embera nkeje na munonge nunji is now Basco Jan Fisher inkito zargayo kandi Lennon captain yasakona shambira kubi omusigaje number we might be in danger. St Kagwa might be in danger of losing one of their key players. St Kagwa might be in danger of losing one of their key players. 2 men down at Sadia St Kagwa. Amena ngwana Sadia Basco. Pona Jase number 17 that is Sekabira Ali ahansi Asadia St Kagwa Sekabira Elvis. Amwe na one of the central defenders. Nawe Ali ahansi Asad ya Ibasco that is Mkururu Kumanka Hirare. Hirare Asadia St Kagwa Ali ahasi batoreka Jase number 17 Sekabira Davis Hari ahasi abashaho babase kubana bataha umucayi babase kubana mu mujanjaba Sekabira Davis teba kumanga ompira gucha emwe omurubusha that is St Kagwa pebembire team ya Ibasco kuruga sadza Ibanda that is Ibanda Secondary School Ibasco bachaine performance yaman aside ya Ibasco that is Rame Kabasiganska Rame Humphrey he's one of the best performance right now nibisano batoreka aba St Kagwa bine free kick Kajungu Brighton Hamilton free kick
otaferwa aha tayari west ko muzire nyenda ngo turebe obutesi abana bamwe umwana ari mu secondary takubasa kwikurusinyisa koransa aho mu rembo rwa parada nyonyine motoka ibiri you don't expect me oyine motoka zingazi ibiri ziri mu kaho ziryaho zuzana neza uzona ninge mwe niyo mukazi ndi jone yawe ayo mukazi na wine okay ezanje so nchimanyisa motoka tizikubasa gumomuka ibiri omwana wanje akashohora katerwa enjura nguni nyenda kurenka kere yo kuyakuze ebyo bukawaho karebe tumya mandara yes omwana wanje wanyetegereza itwe abazire bakatubona bonese ziriye nkonto zikabaho gamanya to noroko kundeba muzeyi kwabira umureboti akweta tiniki atawe satwachwa nondewe mwen chokiyabira nareba yoguma noreba opposite direction kana Geoffrey yakwete mundebe kajoti uriyo muchungu atanyetenga ebiro ikanoramba so that was torture of highest degree nabo cyo nimomureke kwesima ngo abazire tubaraba kuruzeje atucyo kwenda tubanze topic we netse iskare tubaraba kuruzeje tukakura kubona nabo cyo twasa kutware rya torture twabire tubo makaganyo no makaganyo nenkoni ukaje to wanje nyoni kwi otaferwa aha tayari wese kwete cheka cha kabiri cha Vincent Mjurizi ikibuzo kikakirunyi nomanya arecho kuba noyenda na necekero kubasa hatku wabo joti university baceceka mwe noma kuranga umudu yo muntu wajita university ofchi kanti ina Mario obushomesa nkanta kubwenda nkuine Mjurizi nkanta kubwenda seriously nkanja kubwenda konka ati obuyebo kumuruka bwiza no funda hata bajango zingu tokwenda uzamushomesa mwe gumaho yombera umwata ata buncu takugezaho seminary negendeta hata noreba seminary already kubagamba seminary you're now seeing the image of a priest. Yes please. And I was like now this is it chaterera nyabara kibaska hata nazaho kurabindigaho banyita katigondo watandika kwibembera aticho nkimanyisa ngo even when there is a dead Christian no muzika no kwatamshi Mjurizi wazitse barya ninga bakataha karumwiko yangu barya tubacura ubuzi. So now I was doing all that pastor work. Yes. Wena muhurikirize Truth 256 live in concert. Ibiro makumyabiri na mukaga byo kwakana enguto zona nizorekera Mbarara University in Ngomeshongo Truth 256 live in concert. Ubwashagatirwa beshongoza abandi baburengerwa izoba hamwe na Uganda yona ukutaha ordinary n'umutwaro gumwe VIP n'emitwaro 3 silver table imitwaro 50 kandi gold table ni miliyoni emwe yonka bishakirwa Pepsi Fenon event Tayali was TV Global Coaches Country Cinema Acacia Country Inn na Tim Bakery. Introducing Wanda's multi-purpose disinfectant, your ultimate defense against harmful bugs and germs. With just a few sprays, you can quickly disinfect your toilet, bathroom, urinal, dustbin, kitchen counter, tables, farm tools, children's toys, you name it. Keep your loved ones protected. Choose cleanliness. Choose protection. Choose Wanda's. Always wonderful. Yeah, we are fresh and clean. Utwire noyenda kwangura umudidi gwa sente. Ikiriza twanjurire Empaka umunyamukago wawe. Yegeta mukutu gwa Empaka utandika kwangura mpaka. Hamzano yona yawe yokunda nkempira ya Premier League, La Liga, Bundesliga, Virtual Games nka Aviator, Jackpot, nendijo minji. Nibakwana za bonasi, nebindi byamani.
yegitari betpaka.com uri gukoresha promo code ya tayari west utunge bonuses utandike kwangura mpaka betpaka ni rebero rw'ikitongore cya Lotteries and Gaming Regulatory Board of Uganda kandi no kubetinga kuri kwikiza bw'abaryansi y'imyaka 25 amateka n'ubushoshoreje n'ibikoratirwa Chitozi Highway Point yakuretere mpaka z'abanyamurungi ezi nizo besire the face of Greater Bushenyi Beauty Pageant ureka kasaha kubonera eja oyehanditse kandi yataba mu mpakezi oyijuke empakezi neza kuba mu district zone za Greater Bushenyi turinde mu district yawe ebiro mushanjo kwa kana turyo muri Bushenyi hari Chitozi Highway Point ebiro mwendo kwa kana Shema ahasena Vin Gardens ebiri 12 kwa kana Mitoma ha district headquarters eri 16 kwa kana ahari buhwejo in Omuri buhwejo rero grand final neye biro bishato kwa katano ahari Chitozi Highway Point Omuri Bushenyi aho muhanguza rija kurangirirwa kandi akahangurente nabirabo nyamwinji utaferwa beshongoza izoberio Spice Diana ari kucamura buryomwe okutahamu n'emitwaro 2 kandi abarenda kushitama hameza ya VIP emitwaro 30 ijuka ngwempakezi zona ziraza kwole kwa butunu aha Tayari West TV ishagikirwe Chitozi Highway Point na Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware 35 yegite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Otaferwa aha Tayari West. Twatira makuru ageshobwa aha Tayari West kurwo mujonda zona nanye matenebe amena danda kwa kunda kurugoro kumaza bakura katano kurgashaha ibiri zo mabazeo kutyashaha 3 zo mabazeo Otaferwa Otaferwa aha Tayari West.
otaferwa aha tayari west ko mzire nyenda turebe obutesi abana bamwe umwana ryo mu secondary takubasa kwikurusinyisa koransa aho mu rembo rwambarana nyonyi ne motoka ibiri you don't expect me oine motoka zingazi ibiri zyo mukaho Yusi ryaho zubuzana zana neza uzona ninge mwe niyo mukazi ndijo ne ya ayo mukazi na wine okay ezanje so nchimanyisa emotoka tizikubasa gumomuka ibiri omwana wanje akashohora katerwe enjura nguni nyenda kurenka kere yo kuyakuze ebyo bukawaho karebe tumya mandara yes omwana wanje wanyetegereza itwe abazire bakatubona bonese ziriye nkonto zikabahogamanya to noroko kundeba muzeyi kwabira umureboti akweta ati niki atawe satwachwa nondewe mwen chokiyabira nareba yoguma noreba opposite direct kana cha Geoffrey yakwete mu ndebe kajoti uriyo muchungu ati yanyetenga ebiro ikanoramba so that was torture of highest degree nabo cyo ni momureke kwesima ngo abazire tubaraba kuruzeje ati cyo kwenda tubanze topic uyane siskare tubaraba kuruzeje tukakora kubona nabo cyo twasa kutwara rya torture twabire tubo makaganyo no makaganyo nenkoni ukajeto wanyinyo nikwi otaferwa aha tayari west kwete cheka cha kabiri cha Vincent Mjorizi ikibuzo kikakirunyi nomanya arecho kuba noyenda na necekero kubasa hatku wabo joti university baceceka mwe noma kuranga umudu yo muntu wajita university ofchi kandi ina Mario obushomesa nkanta kubwenda nkuine Mjorizi nkanta kubwenda seriously nkanja kubwenda konka ati obuyebo kumuruka bwiza no funda hata bajango zingu tokwenda uzamushomesa mwe gumaho yombera umwata ata buncu takugezaho seminary negendeta hata noreba seminary already kubagamba seminary you're now seeing the image of a priest. Yes please. And I was like now this is it chaterera nyabara kibaska hata nazaho kurabindigaho banyita katigondo watandika kwibembera aticho nkimanyisa ngo even when there is a dead Christian no muzika kashino no kwatamshi Mjorizi wazitse barya ninga bakataha karumwiko yangu barya tubacu ruhubuze so now I was doing all that pastor work. Yes. Wena muhurikirize Truth 256 live in concert. Ibiro makumyabiri na mukaga byo kwakana enguto zona nzorekera Mbarara University in Ngomeshongo Truth 256 live in concert. Ubwashagatirwa beshongoza abandi baburenje rwizoba hamwe na Uganda yona ukutahamu ordinary n'umutwaro gumwe VIP n'emitwaro 3 silver table imitwaro 50 kandi gold table miliyoni emwe yonka bishakirwa Pepsi Fenon event Tayali West TV Global Coaches Country Cinema Acacia Country Inn na Tim Bakery. ubwire noyenda kwangura umudidi gwa sente ikiriza twanjurire Empaka umunyamukago wawe nigenda mukutu gwa Empaka utandika kwangura mpaka hamizano yona yawe yokunda nkempira ya Premier League, La Liga, Bundesliga, Virtual Games nka Aviator, Jackpot nendijo minji nibakwana za bonasi n'ibindi by'amani yegitari betpaka.com uri gukoresha promo code ya Tayari West utunge bonuses utandike kwangura mpaka Empaka ni rebero rw'ikitongore cya Lotteries and Gaming Regulatory Board of Uganda kandi no kubetinga kuri kwikiriza bw'abaryansi y'imyaka 25 amateka n'ubushoboreshe n'ibikoratirwa
Chituzi Highway Point yakuretera Empaka z'abanyamurungi. Ezi nizo besera the face of Greater Bushenyi Beauty Pageant. Ureka kasaha kubonera eja oyehanditse kando yataba mu Empakezi oyijuke Empakezi neza kuba mu district zone za Greater Bushenyi. Kubanyangu second half yabase kuba nitandika kandi reka tubase kuba tugaruka omucayi aturebe umupira nugusa kuba nugenda guta enshonga obase kuba nogisenga akurunyi minonga nturebe side ya sente akagwa nubo bine umupira akajaz akayero ako nubo team ya sente kagwa kandi nubo bine umupira obwatiya koka tureba team ya Ibanda that is Basco nubo barumba ne crossing umupira nugusa hel Ibanda bisa bina mani minja sasa Ibanda just number 2 ya crossing umupira kwabasa kuba nugusa hel kangubatoreka Jordan goalkeeper Hasadja Ibanda Jordan goalkeeper that is JJ Jordan goalkeeper Hasadja Ibanda yabasa kuba narigayo yayoreka move akoko umupira kwa kwinamana minji kwa Zahir ribisa nabakwata mukache Hasadja Ibanda that is Basco just number 17 nagaraka nateka umutwe haba ribisa nababona umupira Davis aside ya that is Saint Kakwa just number 7 nice na kaga mukache just number 7 na shara mutanuya that is Davis na kango just number 7 that Davis ayino umupira Hasadja Ibanda Ibisana babone just number 18 na crossing umupira ibisana bakwata mukachaba Ibanda bagarika ba defending ache just number 6 bakwata mukache atia ibisana batambura mbora ibisana bakonga mukache sayona ibisana bat eshayona ba Ibanda umupira dukizana gwanga just number 2 Hasadja Ibanda Ibasco that is nani other than Junior ibisana ba crossing umupira captain nasana kwata mukache just number 6 Hasadja Ibanda na crossing umupira dukizana gusahelo you can go back to the sportsmaster in the real judge Jose kwaza kwantu kwisiaho enshonga and hariho mushambi wa timu eji ya Saint Kagwa ari hansi aturuga Singa na Rugaba Elvis ari hansi na jata pano gwanjigwa kwa mahanu ya konka timu ya Ibasco bakora mu impida hinduka just emoyonka biye musikazo gatanka mujuni anthem wajure shot St. John Fisher ngashi Ibanda Secondary School kuri muri Rembo Rwibanda bo enshonga zinzi batambura kubi na mnongo mukiri kaka gucirwa remwe agwakagwa 0 timu eji ya Ibanda and indeed enshonga zo kuko ziri na mnongo kiri kaka wano reba ho performance kuri jiro mucyo kubanza at least no reba ngo Ibanda bija binemu strategy a bit different okurijira kutwasa kwanterere cyo kubanza bakuba team ya Ibasco first half ambashamba bakushamba more defensively ko kind second half at least basagamba toreka chances inkibire basagamba batunga rode babasagamba batungana na shot on target and bafunde attempts ziri kumurisha tu just mu dakika 5 zonka ezecweka echa kabiri kimayisachi nyimasango at least babasagamba bafuna mo improvement na mnongo mukurumba kandi chifuteka tekango maybe numanya horko morko nyige nyindo nehendera yargamu eshagama muganda no kusigamba je bonyige nyindo okakanange evudemo musayi no recho ndoza muko timu ene bweti ya Ibanda bacho sizamu kompola mpola kugamba kwa attacking force yawe ndoza mukonti anytime from now je kwanga bafuna that equalizer ayitugambira Alton abatimeje akagwa pera baguhedinga kwa sakanu kurgayo kurunje munonga bwiza gwasanga shana batu abatimeje akagwa bamusiri kompira gwa muihawo is now Lennon the captain abatimeje Ibanda pera Kain shana bathiri asoro muntu kompira sakanu agunaga ndura Saint Kagwa bagamba chi fana jangwa atsambe taronshonga yona here comes Ibanda now numpira Lennon the captain pira muringo kwa shana ba 6 abatimeje yakagwa baguhedinga it is now Alton pira muringo kuri higuramo henyira higurumanya ada mashaba 16 referee na jirata finally habaho okusham city mahanuya referee ya jat finally habaho okusham city bakanumya wanje ariyo na reba tayari west mukireka ko bare kwasa ko chikora numugamba chi banyana banje abariyo ku muri Ibanda vibe ninji hurra vibe ninji hurra kurunje bunonga konka enshonga zo tizikatambwire jaba akagomba jirangu wowe chikopo ntchenda ako alasi ya bakabasinga bwenu hakanukokire kabo ishikangu bakiba aba Welden boto asakanu areba semi final tabajireba
ijuka ngutwara akasheshe kari izoba Welden ari kusinga Nyamitanga konka banywo kuchondoza shokaza sakani hayo team ya Welden za Janika kandi babasakani bagiyeyo hariyo mu semi final bajigarira kuri ya higuru banyagwira ko yetereze abasakani ugaruka mwako kwiza Nyamitanga bagisinga on penalty no tukurebera ibasco rero nerita na team eji ya St Kagwa shot 14 hagwa team ya chance ya Jinaga bira gutera herukan chance ya Jinaga hagwa team eji ya St Kagwa bitkandi iwe mnyano wanje ariyo ko mukire nkaka nyenda kogera ku isanti turiyo mu mpaka za USSA Championship ingashi Empaka zompira gwabigere abobozo abo mashomero kandi turi kuno muri Bushenyi ahwa region ya Ankole St Kagwa ne baragoremwe kandi Basco ningashi banda secondary yo ekirari kagende bushagore yo kubanza yate umusigazi wakatanka Nkesi Gadarius ndakika yeceka cyo kubanza ndakika 23 asakandi bateba kandi niye cyatireho amutano hagati ya team zezibiri omaji nkago mucoka cyiteza kabiri bitkandi ibanda haturi bombino mpira twiza gwasaka gusanga amusigazi wakatanka Humphrey yatatu pass kuna hansi gwiza gwashangoha shana Martin mpira gumutangaho kandi goalkeeper kugira ngo tumbugutanisa tumuyeho ninga tumutambika goalkeeper nabariyo mu mushayi mukabashambiro babari binji uya yonka na 2 no gambira na 2 izo yemerero kuno wanje muka goalkeeper nabariyo umwe apart from kwindra ka gloves ukazimuzweka tukafuna goalkeeper ndizo kwa katale bero abashambi bariko ba goalkeeper nijuka 2020 na mushanju aga club ya Manchester United kandi shambana bakujeta Portsmouth Pompe remember tukareba goalkeeper bambeta Avandasa bakamuhereza after akafuna injury yashohora bareta Thomas Kujak yazo mushaki yakamwa ati first touch yakorenshobi bamuyihayo na nakadere kutukura tukareba John O'Shea ari kuzo mugoro webera na mushanjo aho nyini and Portsmouth kanguro mpira gore mu hariziro you remember musigazo kamweta Sori Muntare no yabase kona atebera team ya Portsmouth ikabase kona hanguro mpira gono bwenu respect ya goalkeepers yo mwine kwa mujiteka level ya higuru na mnoga tware bayafunanka injare mnyano wanje ari akureba tayari West mukire nkaka of course tuna abantu binji kuri go mu district stars mana zimwe tuna habar kurga isinjiro barhanuya tuna banyana bito barga side za by the way tuna Bushenyi number 7 one of the best performance team St Kagwa Elvis Nargayo nabateka mu Davis amugome Davis jase number 10 hasade ya St Kagwa yatamu omugwa Elvis and we atiro performance ya man on first half nico twarebera even aro creatinga omugisha gomukuru orukomanya ka Darius Nkesi Darius yaber cross ya Elvis nindeba coach yabasa kuba namwihayo iketo base kuba ntegereza jase number 10 Davis nawe cyara base kuba nakura omupirogo and of course niyo first change aba timu ya St Kagwa konka imakuru ngore kangu musigazo ogogwa base kuba nafuna mu buta niyo shonga bwa cyabase kuba nahwa achai referee najirangu shot 16 the goal scorer Darius Nkesiga yabari offside noga machimunywano wanje ayijuka Darius yajirangu ariyo ku muri Ntinda Kampala babari kwa notkundira kimwe kandi babari kwa notkuratira noga machimunywano wanje Rosette kuri muri Wakiso bamweta Uwera Rosette ogwe ari kuri muri Wakiso kandi nawe yajirangu natkuratira mpora aka message ni kareba mpora bari kwa notkundira kimwe taro kubangarisa kona and abarhanuye muri Bushenyi much love and much respect okwasa kandi mukundira kimwe okwasa kandi muteka imbere nuji by the way Bushenyi nabandi bakunda tayari West ekimenta kumanya obwire burigire nyumaho batukundira kimwe bari kandi mukikora kurungi munonga mbakunda tayari FM cyenda ni nakazonyeze 0 mbagikundira kimwe mwe koko bari ko niwe ori munywano witu kandi urukundira munonga products zitu na company yitu media kwetu nka tayari media really that is tayari West TV amuna tayari FM bari kandi mukikora kimwe much respect ntukundira kimwe tutine buriya bwona tine kubanganisa kona tine kanyomo kona ntukundira kimwe
kandi wari kwano kikunda kurungi munonga turi mu cyaka cya kabiri timu ya St Kagwa Bushenyi High School ne baragoremwe kandi timu eji ya Ibanda jetenka Ibasco yo ekiri hari kagende busha side ya St Kagwa bachageza kuteka mpass omukoro kumaka Darius nubwo yatamujaze na batende bisana ba crossing umupira ba St Kagwa bakwiyayo akaturebe Ibasco nabateka mu mutwe porampora jaze number 6 Elvis jaze number 10 Darius na crossing akapira bisana bakakwatamu jaze number 8 referee na chati habaho okuzanisa itima aside ya St Kagwa jaze number 10 mpira bakurekera Kajungu Brighton jaze number 8 aside ya St Kagwa jaze number 8 Kajungu Brighton nuwe ayemerire omu free kick ejimpaha handara munare ba side zone na crossing omupira na isana jaze number 18 aside ya St Kagwa na isana crossing omupira na kango muntu jaze number 18 na crossing omupira ni bizana taka mutoka watasaba mama nyabo ja Ibasco nubaona omupira gwatera Paul Ibasco umupira gwabasa kwano gutera Paul nubatoreka mukoro kumaka Brayson yajat nahona umupira gwatera Paul busigazi yakango muntu yatera cross mpira baguteka mu muto gwatera Paul jaze number 18 omukoro kumanka binom cha Andrew hineka move kuyakora kuri munonga aho Arain binom cha Andrew inakuyabasa kubana akanga mu muntu kongaza ya Ibasco bine throw in nibisana bateka mu mutwe referee na jata nibisana batoreka Darius nubwo yatamu jaze number 6 aside ya St Kagwa rather aside ya Ibasco yabasa kubana rugana ashikompira mu munonga umukoro kumanka Brighton aside ya St Kagwa pira na bachirati ni kick aside ya St Kagwa atoreka goalkeeper umukoro kumanka JJ Jordan Mr. Rio Jazz baferwa chance aba St Kagwa mpira gwabasa kubana gutera Paul jaze number 18 Andrew hine moves eziyakora aho Arain kandi babasa kubana baferwa chance ejompaho of course Ibasco bakora mu mpinda hinduka shot number 8 Martin nabasa kubana shore chai kandi nabareta shot number 22 busigaza gutanka Mugume Innocent ahwa timu eji ya Ibasco is called Mugume Innocent asa kubana tawo mushai ahwa timu eji ya Ibasco nijira ngo enshonga nikoza abazinu zitambara kuruje mnonga timu ya Ibasco bari bagize kandi bakora ahansi nahiguru bakwata kuri yana bakwatane biragarana bagira ngo twenda goro intare batimu eji it's now Enon Mugume pera gutera basa kana kubona mukaneza kubera kubona abatimu eji ya St Kagwa chance ndizo niko yasa kwane tambara abanyanda banje sekona abatimu eji ya St Kagwa really yare akantu bakakwata mpora no manya kwataka kuba kachi mpora bana matwariza kire kandi bachebembira mpira gore mu harziro ece ndikugira nti hamwe nikaza kwagare amashemerwa abatimu eji ya St Kagwa bwiro bagitira finals emyaka nimiringwa mnonga mbende bagira ngo akaniko kire kwasa kwantangure chikopo chitu cha region ahabwa Ankole and really tubase kwantfuna amashemerwa konka eshayizi ngatware bagore yakabira gwa Kagwa chikaba kire cyo muhero turi cross kandi yaman munonga shot 70 yasakana gutomera kwiza gwashanga shana number 18 bakubona mukandi wasakana kurgayo kwiza gwashanga Alton nabwa St Kagwa cross mpango and defender wasakana shamba kurungi gwargayo ahwa timu eji ya Ibasco mpora Humphrey eta cross kwiza gwashanga Lamek nwagwina wa timu eji Ibasco Lamek nompira Lameka bate gariance refanda jina ngwenchi tugumize mutarosho ngayona Lameka mpira gumubyaho is now St Kagwa bamushara muteleva eta cross ningwa mushangoha Darius Nkesiga the goal scorer Darius wa St Kagwa Darius mpora yaguherezoha Mugume is now Alton batega mpora Ibasco bagira ngo no way through pira bagwihayo gwiza gwashangoha kuna hansi na gushanga nigata gushanga pira gushanga kurunje munonga yagusaba shot number 6 aba timu eji ya St Kagwa pira guri hero throw in abwa ishomero ya Ibasco throw in abwa ishomero ya Ibasco throw in abwa ishomero ya Ibasco banyoni banja horikirizo mukire nkaka mitkandi referee naje ko na wayawa ya munana ajati imwe shambor kumanye cyo rukora kuba otherwise wazo musukshi sakire zakurara wahi washayo mbitu byo kushaga is now Brighton pira guheriga gwiza gwashangoha pira go gurya line kandi gwasaka ngwita niza kubera throw in abwa timu eji ya St Kagwa throw in abwa St Kagwa kandi St Kagwa bari bashamba confident bakwata mpora nomanya umwochi wagonja yana ro mwabaze gurungu tambara kurunji akaroka rwaka kurunji bakastomana biza
ari akatutu nasharana n'ikiganja nakimwe mbere zo nzibazo torobi mwene basentwa bariyo amashembera mingi ko mbari akire bakwataka ko bakachempora mpora batwariza kire karikache kwasa kana kahendera basa kana betike chikopo bit massively and totally echayicha Bushenyi main stadium chijura to its maximum. What a performance obuhagizi bwone bwingi tukareba last year ibanda ishomero yabone bakwangura chikopo pero twabasanga tukushambira hariya St Joseph's PTC konka eshayit kirizure to the maximum kizoba shayit kirizure hano hari Bushenyi main stadium kandi biri enshonga zo ziriyo zitambara kurunje munonga enshonga zo ziriyo zitambara kurunje munonga bitkandi hari umushambi wa ishomero rya St Kagwa ari hansi number 20 shot number 20 ari hansi shot number 20 abo timu abo ishomero rya St Kagwa ari hansi kushanga abantu bateka chai yoga kutambikira orukoko ruwongo ngo beru wanywa konka yokagwa abakajya ngo ngwe rukora amajuta mwene bagomba he bano ochemanyangu orukoko rwamte gwamate ngwe rukora amajuta abachunzi nkimwe ni mayi mwabatungire inte nyingi mwabanka abakiruhura mimwe niwe mukuchemanyangu orukoko ngwe rwine ekidisa aha muntu ngwe rukora ki nubwo abanywanyi banje bari side za Rushere abari side zo ko muri Kazo abanywanyi banje bari side za Mbaba abanywanyi banje bari ko muri side za Kanoni abari side za Kinoni nomanya hariyo Kanoni na Kinoni abanywanyi banje bari side zo kwe omuri Nshwerenche abari side za Nshwere Mpango okuko muri Kiruhura mugamba ki turi bathro pass kwiza kwa goalkeeper yasakwa na Rigayo ahwati Bryson ahwati Meji ya Basco pera gusumura muringwa munonga turebaho shot 14 abwati Meji ya St Kagwa tuzazo katanga Iran pera basabana gwa muhango gwashanga shana bathiri abwati Meji ya Basco hirare ya pass ngopira muhango kuri ruguru gwashanga msigazo Benon yasakana tera through pass kuri ha line gwasangoha lame kompira gwasakana gumuyihaho tureba shot 17 abwati Meji ya kandi akagwa mpira gutomeraho kandi gwasakana gwita throw in bagura ho para shana 19 the substitute momwetoha mbamweta Pasco pera gumuyihaho kandi gwasakana gwitira kimwe kuri higuru throw in captain Lennon ate batimya Ibasco bijwa kweshwe kabwashesire bajyana banje ingito zirone zirgayo yellow card yargayo umusigaza barakatanka Chiza Pasco yafuna yellow card yo kubanza muzanogu kandi ni discipline case okushambira kuba imyano wawe kandi yasigana atongana yasigana jati mwenu referee wambiha tena mushambira ko nwaje ko nasindika ko kan free kick habwa timu eje ya St Kagwa no batwariza kire mpora mugamba kibanyani banje bari side zokwe ahari Nyakasharu uko muri Rubirizi abari side za Ndeke abari side za kuriya muri Chambura abari side za Katera n'abaramuse abari side za Rubirizi zokwe mwene abari side za Chitwamba by the way Chitwamba yakoma mu semi finals n'amakuru mabi unkani marungi baza national level already tuna teams ina ezira base kwanza zikikira a national level orase kona hangura hanuya umwanya wo kubanza arazo obarasinga finals ezi nazo mwanya ogwa kabiri then twine hariya teams ezindi biri that is Nyamitanga kuruga kuri mu Rembo Rwambara hamwe na steam bakwayitanka Chitwamba high school kuruga kuri mu Rubirizi what is Chitwamba kushanga ngu districts nyamwinje twine ukashanga ngu Chitwamba kuruga kuri mu Rubirizi nubaraseka n'abatikirira a national level kuruga hano muri Ankole amashomero agagana gonka agasakana gatoranwa okuza a national level team ya Chitwamba side ya Chitwamba kandi nakugira ngo babasa kubana baterwa ko emwe omurubusha team eyebembire uko mupira that is St Kagwa bisa nibakwata mu kace that is Brighton
Brighton Kajungu nibisana babono jersey number 17 that is mukuru kumanyanka Griven aside eya that is Griven aside eya Ibasco Griven na tira pass nibisana bajikwamo Kajungu Sana tira pasi nunji mnonga na ronda jese namba 9 omukuru kumaka Arstoni na kanga mukache na crossing omupi na ronda Davis katuiza turebe jese namba 16 nagarika na tira mushoti n'abajangu ya offside na crossing omupira wati omupira over the bar omukuru kumaka Darius Nkesiga Darius the goal scorer omupira na izana guteka over the bar once again trying to get a lot of chances in this game. Darius Nkesiga jese number 16 trying to lose a lot of chances, golden chances. Aside St. Kagwa, just say number 16, one of the deadly players in this game. That is Darius Nkesiga. Divisa number 10, goal kick, ne crossing the line. Nabateka momutwe, St. Kagwa. Just say number 20, Naisana Yampira Gerard. Divisa number Garaka Nabakwatamu, Katurebe Nabaronda 16. That is Darius Nkesiga. Goalkeeper, that is none other than Brayson. Naisana Kwataja Saint. Rather team ya Ibasco. Bisa nibasumuraho a goal kick, that is Brayson. Bisa nibateka umuto St. Kagwa. Nibajang Ramek yasana mukubi. Free kick aside Air St. Kagwa. Ramek jase number 11 aside Air St. Kagwa. Referee na jati yasana mukubi. Free kick aside Air, that is St. Kagwa. Captain omukuru kumaka Iran jase number 14. Nwe ayemerire on free kick nibakora menchuka chuka. Side Air Ibasco Nabareta Ramek jase number 11 nibamwihayo Ramek nibamwihayo aside Air St. Kagwa nibajirati wakoze free kick basa kuba Norgaino Shohora nabareta jase number 7 omukuru kumanyanka Kitane Innocent na tam omgwa Ramek ba crossing omupira goalkeeper omukuru kumanyanka Brayson na karkana kwata na crossing omupira dibisana bateka omutwe abasaiza St. Kagwa nateka mo jase number 6 that is Davis naba crossing omupira St. Kagwa captain na isana kwata mukache jase number 22 na crossing omupira ndukwiza ndugusahel nabachangu it's a throw in omukuru kumanka Sekabira Davis pira yabasa kubana kwata mukache batoreka Vian jase number 6 na zakubana score throw in Vian na crossing omupira na isana shika kunji munogo mpira nibisana bateka mo aba St. Kagwa nibisana bakanga mukache aho Ryan mpira na garikana guteka throw in that is St. Kagwa trying to dominate this game. Jikangu bari omuka but St. Kagwa entire story na mnongo mabazi onkogu na garikana kwata mumkono kumaka Darius Siribisa na mumkota mumpira nukuzomukona omupira nukuzomukona kick Nkesiga Darius just say number 16 trying to do wonders in this game. That is Nkesiga Darius just say number 16 with lightning speed tonight. That is Nkesiga Darius. Highness speed ninkeya munabyo, that is Nkeya kabiri, that is a step right. Kabiri, that is a stabilizer, what I can call a stabilizer.
sinakora ikabiri. That is a stabilizer. What I can call a stabilizer. Sina crossing kwa mpira shayo. Na crossing. Ino mpira sako na jatuma mukendeze pressure mwaturumba munonga. Mubanze muchendeze pressure mutuyi akale kabakinji. Muchendeze cyo yanomanyo mu twakunyigisiriza munonga hendera akore senshobi. Mwene goalkeeper jatapana. Ejiri kumara ni kimara. Reka tubase kurara twakoma. Nagushanga tagushanga bamuhereza pitch number ezezensia na protests za digital nagushanga mpira final gwarenga throw in haba timu ya Basco ya kutakira mpora shana number 6 Mamwetoha is now Brighton is crossing lingwa nagushanga ninga tagushanga batereve yabasa kona guheadinga gwiza gwashanga bana bahangura chikopo cha region abo mwaka ngo 2025 kure muri bushenyi and really ni kintu kirungi kushanga ngo hangura chikopo ryomuka shada batete tuko ngaba referee yagira ngo yabakumire mama nyabo chance yase kone tambura Innocent Mugume yabakumire munyana wanje abo timu ya Basco yabase kona bagarra Masco ngaba referee yagira tapana branjiti zawe zosye kandorge on box yabandi taro nshonga zo kugira ngo inde kwano yiba nturebe nkitoni zirwana mpora batanga kwera mara musehomba gira ngo sibirege ndije wayitegure kwangura chikopo ningo itegire kuzacha a finals chwangu akure muri nationals kure muri ngora baheta ngora Alton offside Alton awasent kagwari offside Alton are offside itkanda romusigazi wa Basco ari hansi munyana wanje ari kureba tayari West mukire nkaka Alliance na nyora nagiza kwa na sababu obuyambi referee agira tapana dakika 0 zigenda kanoza ko yigumya ko mushija shot number 10 usigaza gutaka Humphrey final yagira ati ni bya Afrika man nagitu nturiensere na nabaga nturiensere yagira fetu batmanyo kurya alesambira mwamvu ya kamsha number 10 Fatimeji ya sentkago yasokana kuheadinga kurunji munonga kito zargayo na kugira ngo agene final yero kandi neza konergayo kandi munyana wanje ari akure batari West mukire nkaka once again yero kandi yasokonergayo murundo gundi shot 17
Manchester United yaza kuriya kuvuga naho club ibakweta nka Newcastle St James's Park konka Andre Onana babasakana mu dropping ati basakana batambura nabo mbwenu arashaka 12 kompira bo buriyo kandi Andre Onana tararabike ho mupira gotakasa kurara wayibuza habaki Onana the two branders siyabase kuba nakora a team Arion teka nguzi kabasa kuba nzikostinga Manchester and baba the dropping jire Onana tubasa kurara twareba kipa Dario Asadia Ibasco hajatereka mbase kwa nikutera umupira bisara babona umupira Humphrey nateka umutwe jase number 10 naija aina mane minji na shara umuntu kache jase number 11 nakanga mu muntu jase number 6 aside ya Ibasco Brighton natera mpasi na jase number 22 umukro maka Innocent goalkeeper tati jeje naisa kwa mpira aside heya aside heya that is our Bushenyi's St Kagwa Beckham nenda uterere mu kishani na munongo mu myaka y'egiyo kureba aho abasigaza abo mwakogu really emyaka norenga uriyare twareta abana bato na bantu reba average height ukarena na facial impression ukarena na abintu nyamwinji na experience ampira noreba nguriyare
again ntureba referee nareba kire referee nareba shaha murekemba kwata kana kameshu nechivato mupira time score St. Kagwa 1 Ibasco 0 St. Kagwa are the champions katonda wange St. Kagwa bashane badigida 100 St. Kagwa are the champions of this edition in the USSA competition. What a moment, what a moment, what a glorious moment, what a glorious moment, ladies and gentlemen. Thank you for watching Tayalo Westi. Hakire kakanya murunji Riere Nshonga nizezo nunji mnonga mkire kaka. St. Kagwa are the champions of this edition. Nshonga wasakana bazendera kurunji mnonga iyo mwana wanjara kure Tayalo Westi mkire kaka nyenda kongera kwani kusima kandi kumanyisengu Nshonga nukwe zasakwani zitambura USSA championship 2025 St. Kagwa Bushenyi High School are the champions. Only one goal from Nkesi Gadarius, shot 16 omwana mureba abwa timu eji ya St. Kagwa niwese kwanatikaho omutano teams zona ezezibiri kandi kimanyisangu tafasaka ntunga teams ina eziratuzwekere a national level, that is St. Kagwa nka champions tuinaho na nishomero area ibanda secondary, that is Basco otirona na ishomero ya Nyamitanga hamwe na nishomero area Chitwamba High School nose kandi behangurira kandi sports ninga shorotsi okutwara national level. Nshonga nukweza tambura and iyo wasakona tambura nito kuruga amucheka cyo kubanza mpaka omudakika nkezi ninjira cyo rukora n'ikirungi munonga bwo bari kwano chikora kurungi munonga Rio Judge zenda wasakona twiseho live coverage kuruga kuno muri Bushenyi ahari Bushenyi main stadium USSA competition 2025 nukweza wasakona tambura nitekatekangu iwa horiho naho kurebera Tayari West mbwire nkobu wasakona tunga embera nunji munonga kandi nyenda kongera kwani kusima mwena wasakona batureba mucyo kapitali mwena mwe ababari ya Facebook abari ya YouTube abari hari TV channels zitu zona, that is AZAM Zuku StartTimes bari kwa muchikora kurunji munonga abari ya Afro Mobile bari kwa muchikora kurunji munonga bari kwa mukunda kimwe Tayari West iraka ryitu and indeed ninjirangu abiri kusingaho zakwa ntongera kwa tubetunga of course zakwa ntungaho na captain abwa timu eji ya St. Kagwa kutugambira ha gender rwasakana barabamu bitkandi meanwhile mutucheza twasekwantu tubagaroka cha mu studio then twasekwantungaho reaction habwa coaches na organizing body habwa tournament eji twasekwantungaho na abandi bakutugambira ho ampire rwasakana gutambura nabone ko basakana bagureba ninjirangu na Nshonga okuzasakana zitambura urugendo ruberuringwa abwa St. Kagwa really Nshonga zibezira nunji and indeed twenda kwantumanya urugendo kwara basakana batambura baro bakamingire mu ngeriki tugire ngo batungire mu insebo ninga kibekiri smuth ko tware ba goalkeeper ariko rugabina na clean sheet nyamwinji atebera mugore mu yonka mu tournament performance naza kutwara national level ninga turinde ki omumbera ko kwena kuzira mbenu likamba garo mu studio kandi twase kwataho Nshonga emwe hariyemwe then se kwantugaruka akwase kwantungaho reaction ahabwa coaches na kandi n'abashambi ba captains n'abandi bakutugambiraho Nshonga kuziri iwe omurebi wa Tayari West na munongo mukire nkaka mutise tumuroka cye kandi nutugaruka otargaho. Otaferwa aha Tayari West ko mzire nyenda turebe obutesi abana bamwe umwana ryo mu secondary takubasa kwikurusinyisa koransa aho mu rembo rwambarana nyonyine motoka ibiri you don't expect me oyine motoka zingezi ibiri zyo mukaho ziryaho zubuzana neza uzona ninge mwe niyo mukazi ndi jone ya ayo mukazi na wine okay ezanje so nchimanyisa emotoka tizikubasa gumomuka ibiri omwana wanje akashohora katerwe enjura nguni nyenda kurenka kere yo kuyakuze ebyo bukawaho karebe tunyamanda yes omwana wanje wanyetegereza itwe abazire bakatubona bonese ziriye nkonti zikabahogamanya to noroko kundeba muzeyi kwabira umureboti akweta atinichi atawe satwachwa nondewe mwen chokyabira nareba yoguma noreba opposite direct kana cha Geoffrey yakwete mu ndebe kajoti uriyo muchungu
atenga ebiro ikanoramba. So that was torture of highest degree. Nabo cyo ni momureke kwesima ngo abazire tubaraba kuruzeje. Ati cyo kwenda tubanze topic uyane siskare. Tubaraba kuruzeje tukakora kubona. Nabo cyo twasa kutwara rya torture. Twabire tubo makaganyo no makaganyo nenkoni ukajeto wanyinyo ni kwi. Otaferwa aha tayari wese kwete cheka cha kabiri cha Vincent Mjurizi ikibazo kikakira no manya arecho kuba no yenda na necekero kubasa hatku wabo joti university baceceka mwe no makwa kuranga umudi yo muntu wajita university ofchi kandi twatu ina Mario obushomesa nkanta kubwenda nkuine Mjurizi nkanta kubwenda seriously nkanja kubwenda konka ati obuyebo kumuruka bwiza no funda hata bajango zingu tokwenda uzamushomesa mwe gumaho yombera umwata ata buncu takugezaho seminary negendeta hata noreba seminary already kubagamba seminary you now seeing the image of a priest. Yes please. And I was like now this is it chaterera nyabara kibaska hata nazaho kurabindirgaho banyita katigondo watandika kwembera ati cyo nkimanyisa ngo even when there is a dead Christian no muzika shino no kwatamshi Mjurizi wazitse barya ninga bakataha karumwigo yangu barya tubacu ruhubuze. So now I was doing all that pastor work. Yes. Wena muhurikirize Truth 256 live in concert. Ibiro 26 byo kwakana enguto zona nzorekera Mbarara University in Abwoneshongo Truth 256 live in concert. Ubwashagatirwa beshongoza abandi baburenje rwizoba hamwe na Uganda yona ukutaha ordinary no mutwaro gumwe VIP n'emitwaro 3 silver table imitwaro 50 kandi gold table miliyoni emwe yonka bishakirwa Pepsi Venom event Tayali was TV Global Coaches Country Cinema Acacia Country Inn na Tim Bakery. And for those hair-raising moments, turn to Wonders Hair Products. Say goodbye to dull, lifeless locks and hello to hair that shines with vitality and strength. Because at Wonders, we understand that every day is a chance to create something beautiful, to embrace the wonder that surrounds us and make it a part of who we are. Don't be left behind. Try Wanda's today and get the vibrant look you've always dreamed of. Wanda's, always wonderful. Yeah, we are fresh and clean. Ukwire noyenda kuhangura umudidi gwa sente ikiriza twanjurire Empaka umunyamukago wawe.